aha nk'uko ukomeje kugenda ubireba ahangaha ni ubufatanye bukomeye cyane, aho abajenero ba SADC bari baje kugira ngo babashe guhura n'ihuriro cyangwa se n'abagaba b'ingabo ba M23, ihuriro rya AFC M23, aho bari barimo bagenda baganira. Uyu ni umujenero wa Malawi nk'uko mubibona, uyu nguyu ni Byamungu, General Byamungu, umuyobozi wungirije mu bya gisirikare muri M23. Aba ni abajenerali mu by'ukuri bari mu mikoranire myiza, aho bifuzaga ko ingabo za SADC zabona uburyo bwo kuba bataha ndetse bagataha nk'abasirikare. Uyu nguyu rero ni cya kimenywa na bose witwa Wiringoma. Nk'uko bikomeje kugenda bigaragara rero mu binyamakuru bigiye bitandukanye, aho iyi nkuru tuyikesha Umuseke, aho yagiye yatangajwe ku itariki 12 z'ukwa 4 2025, itangazwa isaha ya saa 10:59 igaragaza neza umutekano muke wari wabaye i Goma, aho imitwe yitwaje intwaro iri kumwe n'igisirikare cya FARDC. Nk'uko rero dukomeje kugenda tubireba mu binyamakuru bigiye bitandukanye, ariko muri SADC haravugwa ubugambanyi bukomeye. Wambaza ati ese ubwo bugambanyi burimo buvugwa ni ubugambanyi bumeze gute? Mbere y'uko twinjira mu byatangajwe n'ibinyamakuru, ndagira ngo nse nk'ugusubiza inyuma kugira ngo uze kumenya imvano y'iki gitero cyangwa se iri humure ririmo ritangazwa n'abayobozi ba AFC M23. Ese ni kubera iki harimo hatangazwa iri humure? Ese iki gitero cyabaye kuri iriya tariki, imvano yacyo yabaye iyihe? Reka ngusubize inyuma kugira ngo uze gusobanukirwa neza imvano y'iki gitero n'umuzi w'iki gitero, kugira ngo utaza kutabyumva neza. Ubwo M23 yari irimo isatira Goma kugira ngo iyibohore, Goma hari uruhurirane rw'ingabo n'imitwe yitwaje intwaro myinshi, hari ibihumbi n'ibihumbi by'ingabo zigiye zitandukanye, harimo abacancuro, harimo MONUSCO, hari SADC, hari FARDC, hari Wazalendo, hari Maimai Nyatura ndetse n'indi mitwe myinshi yitwaje intwaro. Yose yari ifite ihuriro rimwe, ifite intego imwe, iri mu mujyi wa Goma. Umwanzi wabo ari umwanzi ari M23, ariyo bari bahanganiye ku rugamba. Nyuma y'uko M23 yabarushije imbaraga, abacancuro twabonye banyura mu Rwanda bataha, MONUSCO isubira mu birindiro byayo, SADC isubira mu birindiro byayo. Ariko nkwibutse ko hari abasirikare bamwe bo muri SADC baburiye ubuzima ku mirongo y'urugamba, aho baguye ku rugamba. Twabonye imibiri yabo icyurwa isubira mu bindi bihugu cyangwa mu bihugu byabo, aho yanyuze ku mupaka uhuza u Rwanda na Kongo. Nyuma yaho rero ni ukuvuga ngo ubwo M23 yabarushije imbaraga, harimo abasirikare bo muri Wazalendo banze kwihuza na M23 ngo bamanike intwaro, hamwe bari kumwe n'abasirikare ba FARDC nabo banze gushyira hasi intwaro, ahubwo binjira muri SADC, mu birindiro bya SADC. Abarimo bajya kwihisha, bajya mu ndake zabo. Kujya kwihisha muri SADC rero, ubwo iyindi mitwe yari yitwaje intwaro irimo Wazalendo, irimo abasirikare bamwe, twabonye bari ku kibuga cy'indege cya Goma, aho barambitse intwaro hasi, ndetse bakaba barajyanywe mu kigo cy'amahugurwa kugira ngo bajye guhugurwa, kugira ngo abemeye basubire mu buzima busanzwe, abandi bajoyininga igisirikare cya M23. Harimo rero ingabo zimwe zanze gushyira intwaro hasi, ahubwo zihungira mu birindiro bya SADC na MONUSCO. Aba basirikare rero n'iyi mitwe ya Wazalendo na Maimai Nyatura n'abandi
bari kumwe na FRDC bo biyumvishemo ko ku itariki 11 z'ukwezi kwa 2025 bagomba kubohora umujyi wa Goma. Bagomba kubohora umujyi wa Goma, ndetse n'uvuga ngo Sadek baha ibikoresho, dore ko kabone bajya no guhunga bari bafite ibikoresho, baneshejwe bafite ibikoresho bya kabuhariwe bya rutura, ibikoresho bikomeye, ibikoresho bihambaye, ibikoresho bigezweho mu buryo bwa tekinoloji, ndetse intwaro zifatika. Ibyo ndimo mvuga tugiye kubirebera mu itangazo, tugiye kurebera mu itangazo bivugwa ko iki gitero cyabaye ku itariki 11 cyari igitero simusiga, cyari igitero gikomeye kandi cya planinzwe, cyateguwe neza, ariko umugambi wacyo wacuriwe hehe? Wacuriwe mu birindiro bya Sadek. Umugambi wo kubohora Goma, umugambi wo kwataka Goma, ni ukuvuga ngo ntabwo izi ngabo cyangwa abasirikare baturutse inyuma ya Goma, ntabwo izi ngabo zaturutse hanze ya Goma, ntabwo izi ngabo zaturutse mu nkengero ya Goma, zari Goma rwagati mu birindiro cyangwa se aho Sadek ikambitse. Izi ngabo rero za FRDC na Wazalendo kuri iyi tariki ya 11 mu ijoro ryaho risatira 12 nibwo bagabye igitero gikomeye, bakigaba mu mujyi, barimo basatira ikibuga cy'indege ngo bajye kukibohora, bashaka kubohora Goma bakoresheje intwaro, ariko biza kurangira umugambi wabo ubapfubanye. Umva ko itangazo rivuga, riravuga ngo ubuyobozi bw'intara ya Kivu ya ruguru bwashyizweho n'ihuriro Alliance Fleuve Congo buramenyesha abaturage ko bagomba gutuza nyuma y'imirwano yabereye mu mujyi wa Goma mu ijoro ryo kuwa 5 rishyira kuwa 6. Bivuze ko kuwa 5 nijoro habaye icyo bita mvuta ni kuvute, habaye inkundura, habaye amasasu akomeye cyane, ariko biza kurangira umugambi wa izi nkozi z'ibibi FRDC, FDLR, Wazalendo ndetse n'indi mitwe, umugambi wabo warabapfubanye. Hanyuma itangazo rikavuga ngo abatuye Goma bumvise urusaku rw'amasasu mu masaha y'ijoro ryo kuwa 5 tariki 11 Mata 2025. Imirwano ikaba yamaze isaha, aho imbunda nini n'into zumvikanye, abaturage bajugunya bahagarika umutima. Imbunda nini n'intoya zarumvikanye, aho umuturage bavugaga bati noneho ishyano riraguye, igitangaza kirongeye kirabaye, tugiye kongera kwiruka, tugiye gushwiragira. Ariko biza kurangira imigabo n'imigambi yabo idakunze. Nk'uko dukomeje kugenda tubireba, amashusho yagiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga agaragaza zimwe mu nzu zatobowe n'amasasu, ibirahure by'amadirishya byamenetse, ndetse bigaragaza ko habaye umwanya munini wo kurasana. Kugeza ubu ntabwo biramenyekana imibare yaraguye ku rugamba. Cyokora hari abo ku ruhande rwa M23, hari abo rugaragaza ko bafatiwe mu mirwano, ndetse hari abaguye ku rugamba urubyiruko rwa Wazalendo rushyigikiye ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Hari urubyiruko rw'Abazalendo, ari insoresore z'abana bato zaguye ku mirongo y'urugamba. Umuvugizi w'igisirikare cya AFC M23 Lieutenant Colonel Wiringoma
avuga ko babashije kuburizamo igitero cya Wazalendo. Yanagaragaye mu mashusho aganira n'abaturage bari mu mirimo yabo. Aho ni igikorwa cyabaye i Goma, Wiringoma, aho yari arimo agenda aganira n'abaturage, abahumuriza, ababwira ati nimuhumure, turi maso, tubereye maso, uyu murwa ntabwo inkozi z'ibibi cyangwa se izi nyeshyamba twirukanye cyangwa se ababicanyi ba Wazalendo baba basahuye igihe kirekire, bagiye batakaza ubuzima bw'abana banyu, ntabwo ibyo bintu bizongera, twe turi maso, tubabereye maso. Uwo ni Lieutenant Colonel Wiringoma, umuvugizi w'igisirikare cya M23. Kandi ikirimo gitangaje kandi gikomeye, iki gitero nta mutwe n'umwe wari wakigamba, nta mutwe n'umwe wigeze wigamba iki gitero. Ariko umuyobozi Musanga Bahati Erasto, guverineri w'Ikivu ya ruguru washyizweho na AFC M23, yagize ati turasaba abaturage gutuza, nimugire impungenge, ingabo zanyu Alliance Army Revolution Congolese yirukanye abanzi bashatse guhungabanya umutekano mu gihe cy'isaha imwe n'ijoro. Aha ni umuyobozi mukuru wa Kivu ya ruguru, Musanga Bahati Erasto, guverineri, arimo arahumuriza abaturage ababwira ati nimuhumure, twashubije inyuma, twaburijemo, twatatanyije izo ngabo cyangwa se izo nkozi z'ibibi zari zije guhungabanya umutekano w'abaturage n'ituze rya rubanda, abaturage b'abakongomani batuye i Goma. Nimutekane, musubire mu kazi, ingabo zanyu ziri maso. Yakomeje asaba abaturage kwizera ko izo ngabo zizabaha amahoro n'umutekano. Arimo arashishikariza abaturage ko bagomba kugirira icyizere ingabo zabo, umutwe w'ingabo wa M23, Alliance Fleuve Congo, AFC, ko bafite ubushobozi n'imbaraga zo gukumira no kwimira ibitero bya Wazalendo ndetse n'abafatanyabikorwa babo. Hanyuma rero ikintu kirimo gikomeye nuko izi ngabo mu gutera ukagaba iki gitero, amakuru avuga ko zagabye igitero ariko ziturutse mu birindiro bya SADC. Harakurikiraho iki? Ko SADC yacumbikiwe kandi ikaba yari irimo isaba imikoranire hagati ya SADC na M23 AFC, barimo babasaba imikoranire. None uyu munsi igitero kirimo gihungabanya umutekano mu mujyi wa Goma kikaba cyaturutse mu birindiro bya SADC. Harakurikiraho iki? Bimwe mu binyamakuru birimo biragenda bitangaza ko AFC M23 yatanze itangazo ivuga ko bagomba kuva muri Goma, bagomba gusubira mu bihugu byabo, mbese mu yandi magambo yabirukanye. Ariko ntabwo twari twabibonera ibihamya neza. Andi makuru ari buza gusohoka turaza kuyabagezaho. Iyi ni Migano 25 TV.